Mubango wa ruhonge rwa kuramata ukuui barabara-ini rwa NTSA uria urakuruhania gwikithia Matereba othe ya ngaari cia ukui wa muingi igeranio weeru riu ni utungitio kuregani. Anyiti matiganite makigweta undu uyu ta kuhura mai na ndiri. Kuringana na muikariri giti wa sako ya NTSA Wilfred Kimotho, NTSA fatie kwamba gwikirira njira ingi cia kunyihia mitino kwa muhiano kurora ukinyaniru wa ngaari iria irakua athii mbere ya kwambiriria gukinyanira na matereba igeranio-ini. Ile deficiency ya madereva yetu sio kuendesha kwa steering. Ile curriculum wangetengeneza ni watengeneza curriculum ambayo itahusisha ya defensive driving, mambo ya kuhudumia abiria wakati ajali imetokea. Watachukua tiyo 1050 wapeleke watu ni kwa mashule, mtu mwingine apewe rifaro, lakini at the end of the day hakuna kitu watakuwa wamefanya. Ningĩ unyitanĩri wa ruhonge rwa ukui na maabitha ugitĩri barabara-ini no gwetetwo ta ũndũ ũngĩhũthĩka harĩ gũkinyanĩria ukui ũtarĩ na ũitangĩki wa thakame. Kemee mambo ya drug abuse, mambo ya pombe, mambo ya excess na mechanical. Sio ndio deficiency ya driver. Lakini sio ati kwa steering afanywe retest. Anafanywa retest na ako na ujuzi ya kutosha. Mzee unakuta ameendesha miaka kutoka miaka nenda miaka rudi. Kwa hivyo hata hiyo curriculum wanasema wako na curriculum, hiyo ni curriculum ambayo iko na a lot of deficiencies, na hata wataifanya na tutakubali wafanye kwa sababu watatumia kivua ifanye. Mwene-ini wake Stephen Muli kuma sako ya ukui wa matatu ya Central Rift ni agwetete ikundi cia wekinae gicigo-ini giki gukorwo ikinyamari athii gitu aruti a wira sako-ini itiganite ruhonge cia ugitiri ikiurio guikaraire maitho. Tuko tayari kusaidiana na county yetu enforcement. Na musiseme hamuna mafuta. Kila sako tunataka kila sako ikuwe na uniform. Sababu hatutaki hao watu wanaitwa konde kushinda wakitusumbua. Na tunataka polisi na county ichukue hiyo jukumu ya kushika mtu anaitwa konde. OCPD, jaribu tusaidiane mambo ya insecurity, kuna hijacking. Tuone vile tutasaidia watu wa matatu upande wa Nakuru. Tufanye kazi tukiwa kitu kimoja. Ona kuri uguo muikariri giti wa ngwatanĩro ya ene matatu Albert Karakacha ni oritie matereba gwathĩkĩra watho wa NTSA niguo kuona kana maũndũ ni magucenjia barabara-ini. Tuone vile tutafanya mambo ya road safety, tuweza kusaidiana, tuone kuwa tunasaidia madereva wetu, tunasaidia makondakta na pia tusaidie wenye magari. Kuringana na watho uyu mweru wa NTSA, matereba othe ya ngari cia matatu, taxi na ngari cia mirigo, undume na ngari cia mathukuru marabatara guikarira kigeranio weeru mataneroherio marua mao ma utwarithia wa ngari kwitukira kuingira mutambo-ini wa iCitizen na kuriha ciringi 1,150. Handu-ini ya Kameme TV ritwira kwa ni Bataru wa Mwangi.